aya mahirwe yo nirurangiza ndabarahiye y'amahirwe ngarukamwaka yongeye yasesekaye banyarwanda namwe barundi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 2022 guhera saa 8 n'igice kugera saa 9 n'igice isaha y'uburyohe hamwe na PDEU University. Ganira n'abanyarwanda biga muri iyi kaminuza bakusangiza ubuzima babayeho, menya scholarship ziba muri iyi kaminuza ndetse n'uburyo bwo kuyibona. Kwiyandikisha kwitabira iki kiganiro byaratangiye ndetse no kuzabona aya mahirwe byaratangiye. Icyo usabwa ni kimwe gusa, twandikiye ku kamenyetso ko guteranya 250 78 54 15 cyangwa se utwohereza email yawe kuri kbcservices.rw@gmail.com. Ubu butumwa ni ubwa PDEU University hamwe na Komera Business and Consulting Services Limited. Approach your dreams. Aya mahirwe nimboneka rimwe ntagucika.